Osmi razred. Osmi sam razred, baš se ne mučim. Svi me pitaju zašto ne učim. Meni sad svaki predmet smeta, kažu da je to zbog puberteta. O nastavnicima reći nemam šta novo, ali o predmetima reći ću ovo. Na matematici samo jedinice daje, na fizici pita ne prestaje. Na biologiji mi se strašno spava, na srpskom jeziku boli me glava. Na engleskom zna se, ne smijem ni da pisnem. Na muzičkom, umjesto da pevam, dođe mi da vrisnem. Na geografiji samo kartu gledam. Na istoriji, kao u ratu, hoću da se predam. Na likovnom stalno neke kuće crtamo. Na fizičkom šaha s nastavnikom igram. Mnogo mi je dosadno tehničko obrazovanje, a na hemiji prelazim u tečno stanje. I samo još recite, lako je tebi, znam da se sa mnom menjali ne bi.